ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯖꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯒ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯊꯦꯝ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯍꯦꯟꯊꯦꯝ ꯔꯣꯍꯦꯟ ꯑꯍꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯝ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝꯆꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯣꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯅꯥ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯦꯖꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯅ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯅꯤ ꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗꯦꯠ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯊꯤꯡꯍꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯨꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩ CST ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯜꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯗꯤ ꯒꯥꯡꯃꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ unregistered over organization Manipur Tribals Forum Delhi na sigise akoigi bill ahungak thaina pass tawkibedo adugi matamdagi form tawkibe organization ado registered nate moina PIL ma file tawe direct Supreme Court ta aduda one sided allegation yam high akoi village humbu thadoki church ma thadoki property destruct tawi mi displace tawi adagi mi evacuate tawbide amna communal oiba kenomda puthuoga court ngasi utpagi file se tawraga leirabne madu ubadagi akoina sidi yadre na change mayamna mating pangbi khopidana tar change ado court su ahama changbada Supreme Court ni araiba court na mane apex court ni Supreme Court su one side ta de akoi side si hangi akoi side si place tawi moina piriba list tamaina akoi su list ama puraga chatli semaga mangjona na semaga leirabne akoi su hai adu mayam do leina adu Supreme Court ni appreciate ahama dadi kitang one sided oiba petition ngak pabadadi irang se hoina meteina torboina khalleba ek mina pabadadi any state media khangde social media khangde ahamad adumak neba false narrative om sandokodo adu ngasidi Supreme Court ki mamang da koina du puthokpa matamda Supreme Court si am reason oina taraga order si moigi petition amata da notice tawkide order ama bu pigite somnatagi akoigi Himalaya Manipur da shanti si lakna peace lakna ba state amasung central government da yathang pi haibadi numit tarani central government asu niba numit tarani ki matam pibiu akoi injek yam kana honari normal sida porakna bana Supreme Court asu yabire numit tarani manung da status report ama file tawro marak sidai one sided oibana taba akoi gi asu open lai si community animal tani atop myam asok pale adu pulap medical relief khangde chana thongna khangde adigi mafam da relief camp da lairiba myam do mafam protection ga loina na poraga evacuate tawbo khopado ani mak ta pulap PU affected parties loina mak PU na Supreme Court da tara pire adu di akoi gi am sauba kai hai tare achievement lambi sumak hai asum basi puthok pane ba asum barom da changok pane ba hojik ko yaudri yaudra mo khoni ne si atang tarik 13 ta Supreme Court na report se kauhi 13 ta koi manung sile se kai to ya be do myam effect concern koi ba myam ga amok changa date tom teng repeat date 17 da mu Supreme Court ta case lokhat kani marak dei da central government na status report ma file to gani marak dei da koi su intervention file to gani koi gi myam effective of the koi khongot kini am ka su place to gani Supreme Court ma da hai badi one sided oidana ba mane loina ba khangna ba ngakani kanani instigator no haibedo adubu fact ka proof ka evidence ka loina puthokpado adu yam maruni mane yam samme adu social media da puthoga ekta sway tawra sakibana te ona din jik national media da loina ba lae karigi rally da militants no mai parga
suspension of operation da laiba militant group to kamaina moida sophisticated weapon lermado loina ba thangna ba ngakani ado akoina hide su jiti yarani national media ma'am na loina highlight tawre ado same ma'am do akoi gi intervention application thadu se yaugani amyamna mateng pangbiu akoi gi number loin share tawjarake proof kumba video gumba le di akoi share tawbiro ma'am kana honmin share